Mon sang tanga INP Mizo channel clear tu le ngai khatu Songate in zain sipai kan bu ka cheu nei ni ruk zirtop ni ania hun thain chan theu kan be se Ukraine in daw na chuan ni som sari a chuang kai ta hlok na ain chiat na hlir ani chung hian Russia hian in daw na top san mai atum mel lo hle mai Russian sipai tamjok chuan Mariupol an chua san to a Eastern Ukraine lambe iwakan tum nge ti pola hriat hlei theilova nisom sari in dawna hian Russia hian damdoi in le in en kolna lam mun zali lai anti cheto ni in Ukraine lam chuan an soya in dawna kara nun phung aboi hle donani Ukraine tan tanpuina an khon zelboka Poland Warsaw huna international donors ten $10 billion ruk point panga mu tumin campaign an bei meka Ukraine President Zelensky chuan website a hong nge ni European Union Ursula von der Leyen chuan euro million zani pe ka tumboka France po in $dollar million zathum pe atum ve mek bok April ni som pali laya tuipuya pilta Russian warship Moskva kha kan revek ome khathila khan United States chuan intelligence report thatakin lo pe ni nan soya Ukraine sipaiten Black Sea tuipuya Russian warship chetla an muwa America lambe pop ngalin Russian longaniem tin an zota US intelligence department chuan Moskva nge yani thu an lo hil chuta Ukraine sipaite chuan ka dan turan boi pui ngala an kap tangeya cruise missile mu ni in deng fu in apil ta ne Moskva kha Russian force te chakna thahuyania khatia ahan pilbauta group mayatang khan Russian force te an chau pha hle bok United States chuan an tho puiram dangtenen Ukraine nena security thila intelligence report an pek thin thu an phalova amaro chu action le decision a kanin rol lo anti United States President George W Bush chuan Ukrainian President Zelensky chu Keni huna Winston Churchill ani ti in afaka Bush hian Zelensky chu video call anei puya huaisen taka hruai tu thatak ni na alan tir thei chu lom ati thurhila American ten an ngai sang che ti in President huaisen lo ni to Bush chuan Zelensky arhilani UN Secretary General Antonio Guterres chuan Azovstal steel plant le Mariupol muna civilian tang te hroi chua chun zom zel an ni thu nimin khan soya evacuation hi atho thumna anita United States ngen na angin Fijian ram thu nei tu te chuan Russian mi hausa Suleiman Karimov falong $dollar million zathum man chu an man sak ti an puang Fijian hi South Pacific Ocean island ram ni in mi hausa ten nuam tol na nan tlo na sa thin hle ni metar zale paruk zeta sei luxury super yacht hi manturin FBI chuan Fijian sarkar an nge na an ngen na angin ma an latani US Deputy Attorney General Lisa Monaco chuan Russian politician tele mithil ti thaiten hlemhlet na manga an ro thil nei te hi an thup bo theilovang kan zong chuak zelang ati Zelensky chuan Mariupol muna indona ala top lo Russian force ten an la bei chun zom rengani atia Azovstal factory a Ukrainian sipai sang ni vel an la niarinani Zelensky chuan heng sipai te hi hliam pui tuarte an ni to hloma chuti chung chuan Russia kutatlo man tum lova khopui hum tumin an la tang so sovani atibok Russia chuan operation an chol san thuan soito a Dmitry Peskov point President Putin at hupek angin inka na aom to lo ati ve boka an thu soi hi adang ve diklo zok hi chon ngei na rin Azovstal factory atang sipai Denis Prokopenko anupui Katerina Prokopenko chuan apasal chu atop thlenga Russian force te abei tur thu soya apasal nen hian phone in anin bia Ukraine sipai ten tlo man tum lo thu an soi Russia chuan Mariupol hi mei ni kwa Victory Day ma nge yalak an tum nia soini United States chuan NATO zom tumte a welcome thu asoita US White House Press Secretary Jen Psaki chuan
Finland le Sweden in NATO zoman ril ruk chu lom omati thu soin kan welcome hleni atia NATO hian kot zau tak honga adu apiang te tan zom theiani Finland le Sweden harsat na hi NATO nen an ma chon thei karing katani atibok Russia chuan Ukraine ram alak sak nual to a heng ram ta hi Russia chuan a opzuya independent country anga da atum don nge Russia ram angina omdon ti po chiang lem lo German Chancellor Olaf Scholz le US President Biden chu inbia in Russia in ramalak te hi an pompui lo thu an soya international level a engdin mun ma an pek don lo thu an soya ni Putin chuan Israel hne na thu pha choi tun hai khan Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Juda te demin Adolf Hitler kha Juda thisen kayani ti in Juda te chu mi tha mang in dawna ti chuak tu angina soya Israel ti thinrim hle ni kha Vladimir Putin chuan Israel thinrim hi a hlau ve hle niang Israel Prime Minister Naftali Bennett chu bia in thupha a choi ta ni meininga khan Putin le Bennett hi in bia in ngai damadila Judate chunga Russian te ngai dan a soi chianga he a thupa choi na hi Israel Prime Minister chuan a pom sak thu apuang ve ngal Israel Prime Minister chuan Putin chu Azovstal steel plant in thiar chuan na thataka kaltir turin angen boka Putin hian rem ti bok Israel hi chu an tong ve mai lova Putin hian United States ain a hlau zok ni te pona langani hi Russia chuan counter sanction apuang vele taboke Japan po thung rul ngalani Japan hian Russia chunga sanction na tak takalo puang to a hei hi Russia chuan chang le tin Japanese Prime Minister Fumio Kishida Foreign Minister Yoshimasa Hayashi Defense Minister Nobuo Kishi le official journalist le professor te tiamin Russia ram chunga lut theilo turin a hem vele ta Russia chuan US official somni le pasari lai mai alo ben to a tin Facebook le Instagram nei to pa Mark Zuckerberg po hatel ve bokani Russian sanction hi athok na viawangem ti chu riat tanilova buai chung hi chuan Moscow lama jin du men tam viawarin omlo boka keini ang tan phei chuan sanction zong om je nei lo per ani mai ome nimin khan French President Emmanuel Macron le Indian Prime Minister Narendra Modi te anin muwa Macron chuan India chu United Nations Security Council a permanent member ani theinan thlop zel atuma malak pui zel in huam thu asoya India chuan nuclear supplier group zom ve tum boka hemikonga hian France chuan India a thlop viu bokani India chuan United Nations Security Council hi siam thata duwa campaign po thok na hle member tamzo ken remanti to nu pakhatina du lo wanga thut le zel thin hi UN Security Council a ba khriat tur omlova UN rorel nei na chiat pha tareng bokani Nuclear Supplier Group NSG kha hansoi chunjom le ila sangkhat zakwa som sari le palikumadin ni in nuclear chakna hrim hi anthunun ani bera hei hian leile hral a mandan te thlengina huama India po NSG member ram somli le pariat te zinga telve atum tabur mayani riat zawnan chung member ram te chu hetiang hian han soi dietila Argentina Australia Austria Belarus Belgium Brazil Bulgaria Canada China Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Iceland Ireland Italy Japan Kazakhstan Latvia Lithuania Luxembourg Malta Mexico Netherlands New Zealand Norway Poland Portugal Romania Republic of Korea Russia Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Sweden Switzerland Turkey Ukraine United Kingdom le United States te anni ole tuntumata na international news le politics Ukraine le Russia inkar lam le thudang dang kananti chwa thei chu khati jong khania thir tu le ngai thatu zong te in za chunga kan lo me